Айтacak şiir. По очереди. Söyle Serin. Aşka niyedir şamata, kenar çürümükte sırda, sıcakta var içinde, çipiriklerine çiğrükte, sofrası buyurunuzdur, geçip oturunuz. Aşınız tatlı olsun, aşımıza aş olsun. Maşallah 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 maşallah. Yine kim Safiye söyleyecek bir şey? Safiye. Servin ver Safiyeciğe, ver Safiyeciğe Servin. Да, Серик, ты ей. Servin sen ver. Şimdi bir şeyler yeter o tohta. Рассказывай ты же. Ты что? Söyle Safiyeciğe. Про Ишака. У меня Микрофон. я ему сказал, я не умею стих, и он мне подарок дал. Ну ничего, мы идет тебе бебе, тоже похлопаем, ты не переживай. Давай. Она так сказала, Деда Мороза. Как будто что ли? Давай микрофон. Эй,